سریدا ام بیجین نوی کتیاجی نزیدی روجاوا سلاو و رز جبو همین هوالی گود کنفرانس دا حاضرین هر وها ام بیجین جبو همین شهید میجین شهیدین ازید خانه تایبت هر وها همین شهیدین تفگرا آزادیان بیردینین بجنا خوال بری کداوان تاباوان ام طوینین هر کس دانی رولا جنا ازیدید نوا جواکا ویدا وکی گو اولا ازداتی اولا هری کب نارد نافحم اولو بهوریه گو هاتمون سر روی عرضه حتی رجا ایرو او جنین ازیدی آنی دایکا ازیدی کاریبو پاراستنا اولا خوب که پاراستنا ری رسمی خوی اولی بکش همین ایریشو بجن فرمانه هاتنا سر ما حتی رجا ایرو جن ما خو پاراست گلک جنین قدر بها هبون گلک جنین هیجاو پیشنگ جواکا خو هبون حتی امگهان ایرو بیاسته مینا که وانم بجن خاتونا فخرابو ستیان اسرابو میان خاتون بو گل هنبری عثمانیا کاری بو جواک خبره و به وکی میرا ازیدیا لی مخابن اف جواک راستی گلک فرمانه هات خواستن و اولا پیروز و اولا رسن گوبینگها کردواریه و اولش کوکی راکن لیوان کاری بو و کوکی خرابکن و کوکش راکن حتی رجا ایرو فرمان دجوار قرکرین کوچبرکرین هاد سرسری ما لی ما وک ازیدی ملبر خدا تایبت چی وکی دایکن ازیدی گو دریا لوری که خورا دریا ایشو آزار گو کشاندین کاری بون نفش بنفش اولا خواه بهتر بوزار که خواه خورد بکن بهتر کاری بون خواه خورد بکن بهتر کاری بون و اولا پیروز بپارزن ریو رسمی خوی اولی بپارزن هم بجن هفته 4 فرمان هات سر جواکا مالی مجی خواه پاراست پیوستا هفته 4 فرمان ام درسا بگرن وکی جنین ازیدی بهتر کدره به برابه به تشنگاره ده به دروجاوا ده به اروپا ده به کده به جه ازیدی لی ام ازیدی هات نه دنیا و ام ازیدی جی بمینو ام ازیدی جی هر سر دلوانیا خواه کس نکاره اولا می پیروز جمع بده دور کرد اره فرمان 2014 یا گوهاتی سر شنگالی فرمان کا دجوار بو کشتن قتل کرن امجن کوچبر کرن بهتر جی جنین ازیدی گو راستی قرکرنی هاتن راستی کوچبری هاتن لی مینا که وان جهابون مینا که جنا ازیدی جیلان گوش بو نکوی دستن چتا گوی داوید جیانا خوانی مینا که وجی گو جنین ازیدی چلوت قفصه ده هاتن شوطاندنه گو نهشتن دست رجی سروان بکرنه ایروجی رولا جنا ازیدید نوا جواکا وی دا رولا هری سرکا گو کاریبو خواه بپارزه کاریبو خواه خستن بکه الکدره بی برابه بی خواه خستن کرن بجن تشنگاری دا پشتی 2014 فرمان هری دجوار لی ایران بینین تشنگاری دا جنا خواه خستن کرن کلکا خواه جنین در دورا خواه جیر خستن کن ایرو تفگرا جنین ازید خانه هاتیا آوا کرن تفگرا تاجه گو مینا کاوی الجهان بلاویه گوجین ازیدی خالی خستن کرن جارا یکمینا بجن دیروکا ازیدیا دا هیز کا پاراستنا جن هات و آوا کرنی گو بریاوی جن بجن هیزا پاراستنا جن هبود نوا ازیدیا دا لی حوجه ری خستنی بون حوجه پرورده بون ایرو تشنگاری دان بجن تایبت جنین ازیدی خالی خستن کرنم ام بجن روی خواسر یا شنگالی هات آوا کرن سازی و دزگهین شنگالی هات ناوا کرن رورا هلی سرکایا جن بو هر وهام بجن دروج آوا دجی مینا کاوی جهاب وک آوا کرنا کیتیا جنین ازیدی روج آوا گو شهاب نخط بو شورشا گو ام بجن روج آوا هاتی دست بکرن شورشا جن هات بناف کرج برگو فکر و رامانه ریبر آپو شورش هات بو آوا کرن ریبر آپو جی گو شورشا روج آوا شورشا جنا هر وها شورشا روج آوا ام بجن و فرمانا شنگالش هف نقطنش برگو ازیدی روجاواجی راستی ایریشا هات راستی فرمانا هات دیروکت می خسر ازیدیا دوباره که ام بجن دعفرینی دا 2018 گاوا داگر کریا عفرینی چه بود سر ازیدیا دیسا ازیدی کوچبر بون دیسا بجن گند ازیدیا هاتن خرا کرنی مزارگه ازیدیا هاتن خرا کرنی هر و هر سری کانی دیسا ایریشن سری کانی گوچی بون دیسا گند ازیدیا هاتن والا کرنه ناسو کسی وان ام بجن ازیدی راستی کوچبریه بونگو بلا بونه سر دنیای برگو
جنین ازیدی میناک مازن هبون گو ام بجن دستریجی سر خقابون نکن یک جوان جی ام بجن جیلان بو گو خوا تسلیمی چدانه کرد گو خواجیانا خوش دست دهر وها ام بجن پشتی ایریش گو جنین ازیدی سوق و بازار موسل و رقای هات فروتنی گو چلو قفصه دا جنین ازیدی هات شلطان دیج برگوان دستریجی سر خقابون نکرد ایرو رولا جناز دید نوا جواکا ویدا چل شنگاله به چلو جاوا به چلو اروپا به یا هری مزنا گو کاری به جواکا خوب پارزی کاری به جواکا خوب رخصن بکی ام بیجن هیوی مجی اوند به کنفرانسی ده بریار گرینگ ایورن دار خسنش بو جنین ازید تواهی و جارکاد نسلاو رزش بو تواهی دم باش از و سلاف دکم چه خود دمی و خوش به از کم خباتا و گلک گرینگ دبینم کم خباتا و رول رستکی گرینگ جی بینه و ساجی فیداویج بوی متوا هم بگمان ام جی چاوی مجل شنگاله ام جی جوا هیز دگرن قوت دگرن و هیزا کو اون آوا دکن ام جی هیز دگرن تواي ازدي جهز دقرن جابي ازدي توا ايرول سر شنغاليه شنغال مباري قوتيه جيه هبونو نمانا ميه جبوي ويجي قلق گرنگم ازدي ديرو كده قلق برخدانه لي او برخدانه وان تاني مانا ديرو كده زيده تتشتك بدست نخسنه تاني جبوي وندانه بن او برخدانه بين ديروك البته كيرو او نبونا امجي ندبون گر او برخدان دیروکی نبونا روژا ایرو ده امجی نبونا از کارم بجم شورشا کرد و کردستان لسر برخدان ازدیا آوا بوه و لسر وی شوپه ایرو دمشه و مازن بوه هاتیه استا کو ایدی خواه ازاد علام بکه مسوگر بکه جبوی جواکا ازدی شورش رولکی گلک گرین دلیزه درفتکی گلکی مزندای حتی دو بود دناو جواکا دناو نتاوا کرده هبونا ازدیا نتاتا زمان و نکاربو بحاتا زمان جی درفت ازیت نمو بیم ازدینه دناو نتاوا خواب خوده جی که قداخه بو جواکا کرد بگشتی شون دا ما بو پره پرچه بو و جواکا ازدید ناو دا اوندا بو جنا ازدی شخوا دناو دا تنه بو جنا ازدی دناو دا دجارا بندست بو جاره که جالی دجمنده ایریشه درفده هدف بو و جاره که جی ذهنیتا سردست ذهنیتا کو جن ناس ناکه او ذهنیتا اولی سردست را پیدا بو و خاکر سردار و سرویار جواکی و ادی لسر جواکا ازدی جی باندورکی نینی زیده چکر و دنا بنوی باندوره ده جنا ازدی ادی تنهات حسباندن جنا ازدی ادی جناو جیان و جواکی ام کارن بیجن هات درخستن او جی دناف چار دیوارا ده هات حبس کرن هات زندان کرن جبوی وی جی حسابی وی تنهیه بو یعنی تند هات حسباندنی لی ایرو جنا ازدی ام دوینن همی ایریش السر شنگالی ده ریزا پیشمین ده جن بدارو کبری خواه ده ریزا پیشین ده جید گرن دیساد نوا هزا پارستنا یه جشه ده جی خود گرن یا یه بشه ده جی خود گرن براستی ایرو جن ازدی گلکی لسر کوکا خواه لسر شوپین خواه زندی و جندار بونه ev ji dinyayê re mînakekî gelek girîng e. Di fermana heftê û çara ya ku li ser şengalê de pêk hat ya herî dawî hedefa herî derece yekem de hedef jin bû. Ji xwe wek hat dayîn jî ev hat gotin ku ev qirkirina ser jina ye. Ji bo wê jî ev qirkirin elbette ki di şexsê qirkirina jin de qirkirina civakê hat hedef girtin û birîneke gelekî kûr û berfire di cendikê civaka êzî de ya jin de hat çêkirin lê bi birînê xwe kûr ve jî rabûn ser xwe berxwedan û berxwedana xwe kirine mînak heta serok apo gelek girîng dît pîroz dît û silav kir berxwedana jinê şengalê ya civaka şengalê ya gelê êzdî. Ji bo wê jî
براستی ام رونسانس دویزن رونسانسا سروک آپو علان کریه و آوا کریه و او رونسانس دنیای رونایت که لی پیشی و دنیا می تنگو تاری رونایی دکه دوی دنیا تنگو تاری ده ایدی امتکارن سری خراکن ایدی امتکارن بیجنم هنه و ام ایدی بسر بلندی ما ایرو جی خوا گرتیه ایرو جی قدا خبونا لسر ما جی وک ایزی ما ود شرط ایرو جی ریزگرتنیه جی yani nav civaka Kurd jê rêzgirtiniya piava kenê ew Kurdê êrişî eziyet kir îro xwe berwan eziyet e şehîd xiz canê xwe kir gorî cangorî bû wekî li ber çava pirzelal e eşkere ye ji bo wê jî ev tev hêz û quwet e tev derfetê zêrînin di destê eziyet e Rônesansa ku îro serok apo elan kiriye bîtir Rônesansa ezdiya ji xwe serok apo jî gotiye ji bo wê ez hêvîdarim em ê tev hevre ji vê Rônesansê derfetekî baş bigirin û ji van derfeta em ê sûd wergirin û em ê xwe tê de ava bikin û em ê xwe tê de pêş de bibin bi rastî dîsa dibêjim miletekî bêparastin jineke bêparastin ye miriye ye tuneye ye ji êrişa revekir ye ji bo wê jî parastina herî bihêz bi quwet û mezin rêxistin e millet civak jin rêxistin kirî bin kes nikare serê wan bitewîne kes nikare wan ji rê wan vegerine kes nikare pêşî li armanca wan serkeftina wan bigire ji bo wê jî ez bawer dikim ev komxebata we wê gelekî fêdakî mezin bîne gelekî serkeftî derbas ve ê pêşiya xeteriya bigire çawa ku îro hûn li Şengalê hemberî êzî ser axa xwe li hemberî xeteriya rûbirû ne em jî li dervê welat li koçberiyê li diaspora bi xeteriyê mezin helandin û tunebûnê re rûbirû ne xeterî çawa li ser we wisa jî li ser me ye em zor û zehmetiyê vê koçberiyê vê helandinê vê wendabûnê gelek zêde dikişînin em êşê wê dikişînin em astengî wê dikişînin em zor û zehmetiyê wê pir mezin dibînin û xeteriyekî mezin heye bawer bikin em tev bi xeteriya re rûbirû ne lê derfetê em van xeteriya paş de bihêlin û serkeftinê bi dest bixînin pir zêde hene Rônesansa ji serok apo elan kirî vê pêvajoya nû de em dikarin zêdetir bihêztir ciyê xwe bidin avakirinê her kes jî hebûna me qebûl dike serê xwe ji me re ditewîne her çendî me bedêlê mezin jî dabin îro riya serkeftinê mezin jî ji me re hatiye vekirin bi vê bîr û baweriyê sernavê meclîsa jinê êzdî û hemê hevalê xwe yek weh mêz dikim û silavê xwe em ji we re rê dikin em bi hezkirin li cem we ne û em serkeftinê ji we re dixwazin serkeftina we serkeftina me ji bo me teva serkeftin û careke dinê dibêjim dem baş